namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, Mthondolovhani continue blah blah Benny Mayengani the president. Na performance ya yona, of course, ya album ya vana vanova. Yeah, so of course, as you can see there at the 3 October, nifika ningena ka YouTube. Of course, yin'wana na swi tiva hi vya hi ya ka trending ya ka music la ku cheka ku mranga phanda ku nga kha ku famba yini kusala yini ma yikumela na mhaka leyiwa. Ni fika ni scroll andzange ni hloyela ma scroll ya kona ngoma swona ku hatle ni fika la as you can see risimu se ri na 74,000 views. The previous day antwini ku ri nga va ri close to 70k mara ri hindini. So as you can see President Mayengani swi le ka position number 9 ya leyi kwala position number 9 risimu guys in just roughly about 4 days, yeah, it was 3 days kahle se ri na 74,000 views. I record I break a record la on his side. I think he break a record. Already 74,000 views. He break a record la. So ngavula congratulations to the president. You look the of course that we are I check na la ka iTunes. Yeah, so look at iTunes as you can see there. Siku na muthasha komba la ku 30 October here. As you can see nothing's edited here. No fika check up position ya president ashona ku see le ka number 7 as you can see. Yeah, roko yole 4 days yeah roko yole. So the show kombisa ku album yi kahle guys vanhu vengi stream album yi nga ri kahle show yi va yi ri kahle. Hambi swi vulavula hi multiple days mi kuma ku yi va ya ha ri trend swi va kha swi vula swo tala ma yi kuma yana mhaka leyiwa. So hi nga vula tano ku congratulations to the president swi kahle swinene. So a hi tlheleleni le ka YouTube I think ni ngo tlhela ni vula hambi guys na hi Sunday album leyi a ni ri ku yi tweni ya President Mayengani. Album ya President Mayengani ri ku yi tweni even on Sunday on the ground. Tinsimu leti ni nga ti twa ngopfu ni twe tini ni twe liyana ya thamile nyoka na ku liya va yi rhana ko vanhu obvious Mthondolovhani that's why ni nga yi hlaya no yi hlaya. Liya it's given na liya delile I'm shocked ngongo liya delile a hi nghene ka YouTube hi vona ku ni le ka hi se hi vuyeni ka YouTube na liya ra delile ni vona vanhu va ri ku rhandeni on the ground vona leri on the ground ri ku ra delile leriwa vile ku rhandzeni swinene vanhu na leriwa and then thamile nyoka views ti nga ende ri le ka 24k. It makes sense delile yi le ka 22k thamile nyoka yi le ka 24k. Then lera magayisa hayi leri na ku ri yingiseliwa ti wrong way leri lera magayisa ende ri bihini laha ti-views na ngupepe na yona na ku yingiseliwa ngopfu ti-romini mani ma to tinsimu tin'wana laha na ku ti yingiseliwa ti-romini ngopfu leti mali leyi ya ngupepe leyi na le ya which one na ya magayisa na ku tibifi leti beliwa na a ti wrong way. Le ya magayisa leyi hi January ku ta luwa ngopfu leyi a xi tata xi yiza na movha xi tselekini nghoma leyiwa kha xi xitoko xi targete munhu wo karhi ka village yo karhi a ni ta luwa ngopfu. This one swi la 18 we nga ta bisa track leyi January. Yeah, so hi sweswo President Mayengani a yi tirheni ku ze yi nghena ka top 10 hayi hands down yi hlulela xidloko mina. Congratulations to the president. A yi tirheni guys a yi tirheni a hi vuleni sweswo hayi i murhanga phanda mpela hi leswo. Mario